Saatyan bilgeniz yok da bizden kaç bolup mende 6 balam var, jaş bardığı. Baldarım menen kaç bolup iş tipelerini alışqa uspet kıvadık, avadık amdaje. Bunun içinde hamma çok kalganda. Bir bala kelip jap kıla tez jap kıla dedi. Şunday japtı o uyga barganmiz. Kızım uyga bardı. Uyga barıp keyin toz topolong bolup amma kaçtı bolganda anan biz dagı kaçtık da biz hiç bilen bunun içinden pulubuz yamağanız yok da puldarыбыз ham даже kap ketdi da. Men arendaga alып иштетет dedim. Bu продуктовый magazin bolgon. Bunun içi tolu produkta edi. Amma çok kalgan bunun içinde. Biz biranta nerseni alıp çıkıp ketkenimiz yok. Puldarыбыз ham kalgan bunun içinde. Şu kunga çeyin azdan çoğultup kelgenimiz daramatız bana bir günde çok oldu. Bir memleket 4-5 faaliyetlik var, 4-5 magazinlik var, kamera yok. Nerede Oşka kampanyasının terminali var yok. Bir hafta polka solka bardığı boşa absolutla hiç nerse kalmayan bir yerde. Geçen hemşehisten adamlar geldi, kirgile, körgüle desek körgödük, köpölök de uçup jüret, eşiklerle kimdiki dedi, ketti, hiçteki sırağanam yok da bu boyunca. Biz boldu kördük, özümüz jetkiremiz deydi, olar bilmeyik neyini kayaka jetkiret biz düşünmedik. Koşumdan beti oturduk, keyin Bağdar, Tacik Bağdar kelip, paski asfaltı boyda kelip, hammasını amcamını talap, keyin bezini sepip o't koyup, yoqa o'tib ketishdi. Bir saatte tamam, shuncha yil ishlab topganim bir saatte pul bo'ldi. Bu hozir birinchi mana pastaki magazlarni o'rdatayotganda oldin bir marta mana biz tomon qarab avtomatni otadi. Чтобы odam qatsin deb. Keyin eshigini buzib, ichidagi amjomlar polni tunab, keyin bezni sepib o't qo'yishdi. Gelip tavar alıp gitişerdi hatırla mana piyada hiç kim işlerdi demez. Bize ham o'tib olib kelyurdik borib nimalarni Tojikistondan tavarlar yo'q narsalarimizni atish bozorga borardik. Tinch edi. Hech kim hech narsa demadi. Buyruk geldi, evakuasyon için. Anan okçularga жооп berip, eller anan жоготко чыга баштады. Чыгыш убагында көчкөн экенбиz, ошол убакта уже башталып кетти. Уже максат айына бардык. Жоготко чейин ээлеп, Тажикстандын солдаттары. Ошол үйлөрдү күйзгөндө эч колдон эчтеке келбейт. Курал жарагы жок, жерне жок. Күчтөн башка эч айлабыз жок болуп калды ошо. Бакчабыздын ичинде бүт бардык условиялар болгон. Бүт классларыбыздын эмеректери бардыгын ПРООН, ЮНИСЕФ бар колдогон эди. Ошолор тарабынан ачылып бүт бардыгы бар эди. Бардыгы күйүп бүттү. Мына сайдыбызден эч нерсе калган жок фундаментинен башка. Ушул үйүмдү тажиктар күйгүзгөн. Манау бuyakta өзү зорго чыдаймын мен.
Zorga жашаймын. Korkup, bilmem men salып берсе да korkup жашаймын. Мага чегараны чечип берсин биринчи. Тажиктар күйгүзүп, мына эчтекеси калган эмес. 4 балам бар. Сураныш жардам бериңиздер ушу. Чегараны чечип бериңиздер, мага биринчи орунда чегараны чечип бериңиздер. Базарга барган эдим. Базардан кайтыштан ошо окуя болду. 4 балам үйдө калган. Безин кулунда калып кеттим. Ошондой окуя болду. Şöyle ünlü köyümüzü aldım. Köyümüzü derler.